Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatlı görüşçüler, kattalıcılar. Jalalabad Jergetal. Bugün Jergetal'ın atlarını tartam. Sayız ekenin atı. Sayız eke janında turat malumatты berебиz, жақсылап oğup bayqap turlar. Sayız eke жақынырақ келиңер eke. Gel çantara. Geldik. Tinchsizби, amansizби? Tinch Xudoga shukr. Akırkı çıkargan janagı oşton Kanjar Kadiraliyevтердин жылкыларынан ne oldu, satıldı mı ошол? Al o'sha chiqqanda ele sotildi. Yaxshi. Xudo sotilib ketdi. Boyu 1.70 bıştı öyle. O, bıştı. Kıskası esine ketdi al. Esini topib ketdi al o. Жақсы. Yaxshi adamlar olib ketishdi. Niyetine jetkire turgan atlardan bolsun. Эми кандай жылкылар чыгарасыз эке? Endi shu bugungi o'sha chiqarilish bor da, buni 4 yaş жаңасы. Бул өзү түг ачыныкы. Jalalabad. Açı. Açıdan kelген o'sha yoqqa qo'li yoqda o'sgan. 4 yaş yaşı boyunca boyu 1.60. Futbol hiçbir yaşı var zor. Atasına gelsek, atası emride kuştu at, жақсы attı baldары. Videolarından koşturabız. Бул азыр немеге дейм, bir dostum algan. Al özü жогорак bir жака кетип эле да. Sizdiki emес, ha? Ооба. Меники эмес, dost. Ошонун номеру койлап. Чыгарып берчи дегенден сурангандан болду деп чыгардык. Biz hazır bolgon malumatın berебиz. Ооба. Ekranга есин номерин коебуз. Esi менен çalışıp байланышып, daha sodаны кыла бересиңер. Мына 4 yaş жаңасы. Boyu 1.60 dediniz mi? 1.60, evet. 1.60. Futbolu таза экен. Денсаулыгын ne дейт? Денсаулыгы ham мыкты экен, ичип жеши жакшы экен. İçip жеши жакшы. Болгону at арыгыраак экен, а? Ат сәл арыгыраак. Тарбиясы ham жакшы экен. Бирок мындай коюп койсун. Поворотторунда көрсөтүп койчукам, айландырып, тегерелип. Тарбия деп ушуну айтат да. Бурганда бурулса, чуркаганда чуркаса, жануар şu багыш эле керек экен муну. Сәл дәрмәни жогорак экен да. Анан Sayız aka bu баа кандай коюлат буга? Baası 270 bin tam. 270 bin so'm. Айтылыш баасы да бул, а? Ооба, Ukam to'xtat ушул жерге. Жакындан тартып көргөзөйүн. Кабагы. Мойну. Көкүрөгү. Буттары. Ört жагы. Түз бастырып кой. Негизи казыктары жакшы экен. Телефон номерин карап айтып коюң. Sayız aka. Telefon numarını alır. Кара. Telefonду карап эле айтың номерди. 556 менен 84 95 85. Болду. Şu номер жазып калтырабыз. Ээси менен байланышып соданы кыла беришет. Jergetalda. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh.